Ovo šta su primjeri? Pa primjeri to je ovo kafa. To su primjerci ili primjeri. A primjer je kad ti ovo, kad ja uzmem skuvam ovo, prokuvam vruću vodu i onda punu renovaču ovo, stavim ovu kafu 3 u 1. I onda neko vidi ovaj tvoj primjer, on vidi moj primjer i kaže meni, kaže ajde stavi meni kafu. A ja kažem, pa koju hoćeš? Hoćeš ovu Neskafu, punu renovaču ili ovu crnu kafu? On kaže, stavi punu crnu kafu da gledamo ovo crvenu zvezdu u košarci. I mi gledamo ovo košarku i ja kažem njemu, on kaže, vidi, kaže, ovo 30 razlike protiv Zadra. A ja kažem njemu, ostalo još 5 minuta do kraja i Zvezda ovo došla do 100. I ja kažem ovo, kad je Zvezda došla do 100, ja sam rekao, kaže, ovo ostalo još 3 minuta i Zvezda došla do 100. Ja kažem, to je već kraj čim je Zvezda došla do 100. To je znači primjer.